Ekitabo kya Esteeri eshura ya mushanju. Esther okutonganira ihanga rye n'okuhanikwa kwa Hamani. Batyo omugabe na Hamani baza aha bugyenyi kurya n'omwigarire Esteeri. Ahari ekyo kiro kya kabiri kuba babaire nibanywa vinyo, omugabe yagaruka yabuza Esther ati, hari omwigarire Esteeri, nooshaba ki? Noija kukiheebwa? Nenki eki orikwenda? Eki orashabe kyona n'obu kiraabe kiri ekicweka ky'obugabe bwangye nikiija kuhikirizibwa. Omwigarire Esteeri yagarukamu ati, nyakusinga omugabe, kundabe ndi okugirirwa embabazi omu maisho gawe, kandi uko oraabe nookisiima, ninkushaba amagara gangye, kandi ninkweshengyereza ahabwa beene wiitu. Ahabw'okuba nyowe n'ihanga ryaitu tuguzirwe ngu twitwe tucwekyerezibwe tumarweho. Nangwa kuri tuguzirwe ngu tube abahuuku n'abazaana, tinyine eki naakugambire, n'obu omuzigu wiitu atakubaasize kuriha eby'omugabe yakufeerirwe. Aho nawe omugabe aha swero yabuuza omwigarire Esther ati, noowe oyehangire kukora ekyo kandi arahi? Esther yagarukamu ati, omuzigu wiitu orikuturwanisa n'eriihano Hamani. Hamani yatetemera omu maisho g'omugabe n'omwigarire. Aho nawe omugabe yimuka yaruga aha bugyenyi asambisiirwe, yashohora yaza omu musiri gw'ekikaari. Konka Hamani yimuka kushaba omwigarire ngu atiitwa, ahabw'okuba akareeba ko omugabe amaririire kumukora kubi. Bwanyuma omugabe yagaruka naruga omu musiri gw'ekikaari, yaataho omu kishengye omu babaire nibanywera vinyo, yashanga Hamani ajuumiire aha kitabo ahu Esther yabaire ari. Omugabe yagira ati, kandi yaza kuhambira omwigarire omu maisho gangye omu nju yangye? Ebigambo ebyo ku byarugire bito omu kanwa k'omugabe, abantu bashweka Hamani aha maisho. Bwanyuma harabona omwe aha bakunwa ababaire nibaheereza omugabe yagira ati, manya omu kibuga kya Hamani habyirwemu ekiti kiringwa kya mikono 50 eki Hamani ateekateekire kuhanikaho Moridekaayi owagambira ekigambo ky'okukiza omugabe. Omugabe nikwo kuragiira ati, mube nikyo mwamuhanikaho. Batyo bahanika Hamani aha kiti eki yabaire ateekateekire Moridekaayi okurugaho ekiniga ky'omugabe kihikana.